Omukugamba kwe Sipiika tayebwa yagira ngo abeebembezi b'ekanisa biine omwoga muhango okuburira kurwanisa obushomankuzi omu ihanga obu barikuganira n'abo barikutungwa omwaka kumu kuba nibejumbira omu bushomankuzi. Archbishop Lambert Beinomugisha, Archbishop Wambarra Diocese, owabari omu kushaba oku ahabwa orutayo rw'Ambarra Ecclesiastical Province Association yagira ensi ijwiremu ebizibu konka tiine kizibu kyona ekishemereire kwiha abiikiriza aha kwikiriza Ruhanga. Ebyobujulizi n'obumanzi bw'abajulizi ba Uganda kandi nangwa bashatu muri bo mu byabo abana bana bakomoka mu kyanga kitu. Archbishop yashaba abiikiriza obutosha kushaba abajulizi okubashabira omu maisho ga Ruhanga na munonga omu bwire obu barikubuga n'okugumirwa. Grace The present, nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord through the intercession of the Uganda martyrs. Abanyeshengero batara bamwe na bamwe nabo bahika mu kushaba oku okwaba hari na Mugongo Catholic Shrines. Mbarra Ecclesiastical Province Association mu diocese 5 eyambarra Kasese, Kabare, Fort Portal na Hoima kandi aba bagire na Mugongo okuramaga ahansi yo muto guru kugira ngo tukure hamwe turi kukoratira abajulizi. Sina government ya Uganda na mrongo wa president Museveni watu mugabe wareba ngo abajulizi hano kihango ekituri kubegaho kandi nyenda kuterera omuranga abantu abimyeto kukira munonga abeberebi mustikinge aha point abakirisa bakorwa mu region ya Western Uganda n'ekintu kirungi ko yisi yakuraniye faith yet kandi the right honorable speaker emphasis yagiteka aha bushomankuzi ine netuyamba kutureta hamwe konka no kutuyamba kuguma nitwegarukamu nitweshwijuma rero yitwa binemeremo yituru gukora kikatuyamba kugira ngo tube ibyo kurebereho birungi aha mu rumuboro member wa parliament oburu manager oburu secretary aho rukora hona bagone bagira ngo nankogo natwise kintu gitwa natwise kitindisa Gasha kwa Damba Tadeo.